Menteri rang ba bandrap ke sarkar jela ba Prastun Tensong hne ka South Tarik unai lor arja arpho ula pentip ba kajing sepriang jong COVID-19 menta kala poi shikishnong ki thau bar kum taw la bathai ki paj ba bakinong ki ba adakar ban laj na kajing bet uniu knyang jingpang ubashir khe Kawai kabenta kabagi keren ba haka review meeting jongi menne. Hapo kajing lam jong Honorable Chief Minister jongi hadin bang yu i ya kajing kiu jong kini ki positive cases man kasni. Haka ba barok yu i ki pajba yu i mapi na kalian jong ke media yu i pitip ba tingle keren sadi bahaya kani. Batru nganut ban ong pi bahkan ne ke community spread ke jing sapriang jong dengan kenyang jingpang kelahir samadan kelapoi sedu kisnong sikitau ke ke bingi kwa ban penken mau hang ne yiki pajba nong song snong jong ke jela batru kumju ya ke bawan siapa ke jela jongi na kemta kikam ke babul sertap ka bingi kwa ban ong menta kalong ngau bha ban sumar bha yaladi daladi bat kata kalong ke suk bahaban le ke benengkong kalong ken mau ya ke social distance ban ya syong jengai iwe ni iwe pat ka ban num duna ya kan ruput ka baar badai ban den ya ka mas jongpi shanu ba pilek lani ba pi syongkai bat ki bayi ki ba sem lani ki lok ki jon bat ru ka balai ban sai yakakti ban le khoj yaladi sai yakakti kat bapila kat banang bun kat tanang dha kat bapinang lak ban sai yakakti bun sen da katu ka sanitizer katta kanang bah namar balai ngali keren kumta kolong yo i na kaliang sorkar kum bang jukren ngan yai petkan mau biang nemdon kan no ka bor sorkar haka perthei barok away kabala ban yakun persya yaw ni kenyang jingpang tanda ka bor sorkar henrei ka jinga kun persya ya uni kenyang jingpang ka longbe shimet bat kumjuru bakin burong bakin bud perking ya kitu ki notification lani kitu ki protocols lani kitu ki SOPs ki ban nakal yang jog sorkar kala isu kala belong na poka government of India bat kumjuru nakal yang jong ka sorkar jela ingi da kerpat yakin nong song baro ngimdei banting hanrei ngidei ban sumar ngidei ban husiar bha nang ba kajing sapriang jong de kunyang jingpang kanem la ban wan telep ya ke jela mikla jongi